Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 2020 жылдын 10 октябры күнгө ишемби авторуна кирем. Бул чыгарылышта биз сиздерге жол тандабаа сунааларды тартып көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Каналга катталганды унутпаңыз, лайк басыңыз жана ой пикириңизди комментарийге жазыңыз. Биз баштадык. Жол тандабаа сунаалар. Lexus LX 570 алдында камерасы бар, толук маалымат. Жылы 2012, объем 5.7, газ, баасы $45.800, пробег 89.000 километр, телефон номери 0700 58 26 07. Артында дагы камерасы бар. Lexus GX 470 толук маалымат. Америкадан келген уна, растаможкасы болуптур, оформление дагы болуптур. Чистый Carfax, эч жери урулган эмес, баары өзүнүкү. Пробег 120.000 километр, баасы $27.500, телефон номери 0557 30 00 70. Задний камерасы бар. Lexus RX 350 дөңгөлөктөр орто абалда, пробег 97.000 километр, жылы 2012, объем 3.5, 4 ВД, баасы $25.900, телефон номери 0700 582 601. Черный кожаный салон. Камерасы бар артында. Toyota Highlander задний камерасы бар, дөңгөлөктөрү жакшы абалда. Толук маалымат. Жылы 2014, свежий оформление болуптур. Телефон номери 0555 996 505. Баасы $27.000. Без вложения. Mitsubishi Outlander. Толук маалымат. Пробег 110.000 километр, жылы 2013, объем 2, коробка автомат, 4 ВД, Германиядан келиптир, баасы $12.800, телефон номери 0700 200 088. Toyota Land Cruiser. Толук маалымат. Жылы 2015, пробег 70.000 километр, баасы $55.900, ал эми сомго $4.360.000 сом. Телефон номери 0559 888 688. Задний камерасы бар.
Toyota 4Runner. Толық malumat. Жылы 2003. Gaz, benzin, 5 stupka. Bası $13.900. Telefon numeri 0559 888 688. Somgo 1.100.000 som. Gaz, benzin. Toyota Highlander. Толық malumat. Жылы 2011. Пробег 142.000 километр. Жылы 2011. Telefon numeri 0559 888 688. Bası $19.800. Alemi somgo 1.575.000 som. 4 воды. Lexus GX 460. Толық malumat. Жылы 2014. Bası $19.500. Telefon numeri 0552 01 12 35. Объем 4.6. Lexus RX 350. Жақша балда дөңгөлөктөрү. Толық malumat. 4 ВД. Bası $15.400. Объем 3.5. Жылы 2009. Коробка автомат. Свежий перегон. Toyota Prado. Европеец. Толық malumat. Жылы 2009. Коробка автомат. Объем 4. Benzin. Bası $28.000. Telefon numeri 0555 499 964. Toyota Highlander. Свежий перегон из США. Толық malumat. Bası $16.800. Жылы 2008. Объем 3.5. Коробка автомат. Telefon numeri 0550 07 70 10. Lexus GX 470. Жылы 2005. Объем 4.7. Коробка автомат. Gaz, benzin. Bası $18.500. Telefon numeri 0550 07 70 10. Toyota Highlander. Толық malumat. Пробег 138.000 километр. Коробка автомат. Расход 10-12 литр. Bası $16.900. Telefon numeri 0708 75 70 75 77 77. Объем 3.5. Четыре ВД. Toyota Land Cruiser. Bası $18.500. Пробег 180.000 километр. Коробка автомат. Объем 4.2. Telefon numeri 0550 56 37 37. Dizel.
Nissan Patrol. Жылы 2011. Басы $24.500. Объем 5.6. Коробка автомат. Телефон номері 0550 56 37 37. Kızıl түстүү Toyota RAV4. Толук маалымат. 4 эле дөңгөлөгү зимный, жаңы. Ал эми пробег 103.000 км. Жылы 2009. Коробка автомат. Объем 2.5. Басы $11.600. Телефон номері 0555 122 126.